kita kemudian kekerdan mereka ini kebikiran teng-teng langsung tak tamat satu kat kita KMLA kat kita ke Deputy Chief Minister kikiran meeting kumlo kikiran office kap itu KDPP hamar peran kaitu hukum kla apa assembly kap kikiran ini kalau pembersihan kalau mar pom ki sabar kikiran ni apa assembly kikirho ki kikiran buki bersihan apa assembly nena kat pakili cikili I require notice. Ngamla banjuba ye kani menta. Nomor kata daw. Kung ipatba ki basa sa shopping ni. Nomor kata kung ipatba ki basa ni bersuto. Begini kila shim yang ipatba kumaong ketin paring mo. Mo kumaong ketin paring. They have taken people's for a right. Kila ka bangun. Uni ipatba uni ayu. Bagi sing, bagi po, yo papa. Nama kata rau, bagi ni John Gamale. Kalau bagi peni, agak kat kendai trik, ngin mi papa, ngin proof, ngin prinsisa, bagi papa, ngidon kabor ban kentai, ngidon kabor ban jie. Bat akan ni kekinti kepamata, upapa ularai ban jie, ya kapati VDP, ban kentai ya baru. Kini di parti kebetulan hari ini jelas gini hangta kin penriu hadir ke MP election menang playing kini itu paipa ulasa. Bat kumangina kulariu paipa lalu paipa wala ini. Bat kenal kini ke MP election. Mo nganjindla kemen lalu kini ke MP election. Nama lalu kini nganjindla ke MP election. Mo awal pernah penuan yang ayo sokar mai. Lagi MP election tadi begini GUMP tambah kumong kan stang kata gaji pengkala gaji yang sensar kekara nak kini ke MP election. Badai si nangi sekma kesesang ban pendi ban kami. Nak kata-kata ini hikai di paipa bagi paipa kini ban sian kini ban la ban bishar yang kita disuri kups ni langbrot. Lagi empat ban bishar di suri kups ni langbrot kadang kajima kapakau. Ngajuang ni paipa lalu kita hidup di suri kups ni langbrot kapha bagi hidup di suri sendan. Tadi